katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Erica Mil Pamintuan, pamilya Manapol, para king haldo ng Kebaitan, di Clarence Miguel Yabut at Mary Abigail Tayag, para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Amelia Baby Ulian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Catherine Ann Dimitui, pamilya ng Ernesto Go, Catherine Jimenez, Caroline Gimotea, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Lilia Halare, Emilio Guevara, Mario Pasion, Violeta Reyes, Jericho at Casey Singyan, Toy Sinca, Ryan Yap, Pres Salazar, Lizzie Viray, Familia Tolentino, Daiko Tolentino, Melissa Villanueva, Eunice Canlas Barlis, Simon Rain Chua, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamantabi at proteksyon ni Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at para king alang hanggang kapainawan daring kapatadtamong Mayangong Libye, di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Jameline Miranda, Marcelo Dolores at Roman, Maria Corazon Bursena de Leon, Carmelita de Jesus, Rodolfo Favorito Sr., Susan Jose Ryan Joseph Basa, Romeo Irene Soriano, Philip Rivera, Resita Guanlao Pineda, Oscar at Rodelia Franco, Temuji de la Cruz, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makagan nakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong bituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaga ng frontliners. Siklod tapo para king oratio imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal ataw. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milar ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king
kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo, ing pamagtagulalin ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula papaboren, yayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula nga langgang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para kayap ding bansabla, at bang makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kanitang krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayang lub at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po, ni kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawili nga krismikeka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami kabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyunig pa, ang po ning anak, ang po ning Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Nuan niya indaratang, king lagyo ning Ginoo, ning Ginong Diyos malam ya kaya katamo. Anding meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuda mong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili yasan ng parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king katahimikan, daring kaya katamong pilubluban, ganakantalang ngayon at sisyan, ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo, ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Bibiyayan mo ring mete, king bie, king espiritu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Magdalagang kapatawaran at kapayapan karing palpikasala, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Magdalakang sala karing atsu king karalumduman, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy baming mayupaya pe pakit hiya bilang taong kalupami ing kay kanganak. Saupan mo kaya sanang lalong maging kawangis na, iya ang mabibiye at magari kambe mo, at ning banalay Espiritu metong muking panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibating mo muna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling manibatan king Diyos, ing lugod. Ing ninumang lulugod, anak nening Diyos, at kikilalaya king Diyos. Ing elulugod, ene kakilala ning Diyos, ulinging Diyos, lugod dia. Pepakit ning Diyos, ing lugod na kaya katamo, inyang tinubod ne, ing bugtong ng anak, ban mikabiyatamo, king kapamilatana. Iti yaing lugod. Uling kalguran tayong Diyos, nune itamo ring ligurana, at tinubod ne, ing kayang anak, banat busana, ing kasalanan tamo. Hingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, impakibat tapo, ginuring sablang bansa, sumuyo lakeka. Ginuring sa blang bansa, sumuyo lakeka. O Diyos ko, ing kaya kangari, kaya kayang turwanan, matul ayalang pamangabiran. King kaya kang hustisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kaya kayang pamahalan, ing kaya kang balayan, at karing mayayalipit, ibiyana ing katuliran. Ginuring sablang bansa, sumuyo lakeka. Manano na sanang ing labwad, magkalubyang dakal akanawan, at kaya magari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari, ing katuliran, dingat yuking kakaluluan, dingking kalipitan, kaya lang saupan. Ginuring sablang bansa, suyum lakeka. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anting sa slagabulan. Magari sa karing mingangat-bangat bang dayat malat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikote ning yato. Ginuring sablang bansa, sumula sa keka. Talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Hallelujah,
Alleluia, 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 Alleluia. Lintoya busaltamo ing metong amaragul a propeta. Dinatang niya yung Diyos, baneng iligtas ing kiyang balayan. Alleluia, 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 Alleluia. Ingino manatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya babalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Kakuldas ng Yesus king bangka, ikit na waring tutong dakalataw, at may lunos siya karela, uling balamo, tupalang alang pastol. Miyayaliwang baging tiro na karela, inyang sisilim na, linapit lakaya ring alagad at ngarang sinabi, Mikailangan alugaliti, at malapit niya mong lumbuging aldo. Paulyan yun ring tao, karing baryo at balen, apakalapit balang makasaling panganda. Dapot nga nakarela, ikayo, ing munye pa mangan karela. Buriyo keng mako para sa aling tinape, alagang adwang dalan, a denaryo ba ang ipakan karela? Ngarang kinutang tingalagad. Dapot nga na namang kinutang Jesus karela, pilan lawari, ring tinape bekalan niyo, lawan nyo noma. Linawerala at ngarang may kibat, limala mo at adungasan. Inutos ng Jesus, ing paluklukan dalang tapok-tapok ding sabla. King dikot, inya linukluk laring tao, ating tapok at siya dinalan, ating tapok at siya 50 katao. Kinuha ng Jesus, ding 5 tinape at ding adungasan. Ti nalangaya banwa at pe pasalamat ya, King Diyos. Pe miraso no ring tinape, at dinwang no karing alagad barong ipamye karing tao. Pemye, nalanaman karela, ring adungasan. May kapanganlangan at kinabsiring sabla. Inyang tinipon do ring alagad ding may ngataga na pira-pirasong tinape ang punasan, kinat mula pa ring 12 kaying. Ating 5,000 karing lalaking may kapangan, karing tinape. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita, ning gekatang galigtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, bengi po kay kayong sabla. Maya pabengi po among. Sabi ra po ring taong masayingsing, mareklamo la. At ding taong mareklamo ka no, masayingsing la. Ulitan kaya mo po, na po. Ding taong masayingsing ka no, mareklamo la. Ding taong mareklamo ka no, masayingsing la. Atin papin ngara, agad-agad, tumabog la. Agad-agad, tatabog la. Tonight's gospel passage is about the multiplication of the loaves. Na po? At kapansin-pansin po, lawan nyo, kapansin-pansin di nga liwang alagad ng Jesus, ikwarang sinayingsing. Kapansin-pansin di nga alagad ng Jesus, ikwarang sinayingsing. Bakit? Sinayingsing la, uling alala ka nung kanan. Sinayingsing lang linapit kayo, uling alala ka nung daralan. Sinayingsing lang linapit king maestrura, uling alala ka nung babakalan, ayapangan. Inya, migreklamo laking gino. Paulyan nyo noruguring tao, ngara. Paulyan mo noruguring tao, may kailangan king lugalayti, ngara. Antira mo waring sasabihan, ding alagad na, kaya nangara mo waring, alatang pakan, etalaag yung pakanan. Nga na mo po warin ito, king simpleng pa mga mano. Paganaka po, na po, paganaka. Potang makanyan tamo pamisip, mababo. Potang makanyan tamo pamisip,
mababo. Milalakota mo masampat, masanting nga paralan at disposition king biya. Nepo, nang kaya makapag-disposition po, nang kaya nakamanakit aliwa pang paralan. Emap ing mareklamo, emap ing masayingsing anting tao, lawan mo ing sariling kalam mo. Lawan mo ing nung makanano mong agyong gawan o paralanan, ing meto nga, asahan akapalyarian. Nano po yung pangumbiranan ng may pasyagi ebanghelyo king balang metong kay katamo. Ing puntuya pinini, ka mareklamo, lawan mo yung sariling bendisyon at kalam mo. Eta mo mareklamo, lawan tamo itang sariling bendisyon king bieta mo, lawan tamo itang sariling kalam at atanggapan tamo. Nganapin po ning meto nga kasabihan nga na, count your and not your woes. Count your blessings and not your woes. Di nan pansin ing positive, at laliwana mo pa ing negative. Makanitaya mo ita. Di nan tamong pansin ing positive, at tamo mag-focus king negative. Jesus po, Jesus, ing disposisyon na king biya, king oras ay ita, king pamikatagon ay ita, inyang sinaing singla kaya ring alagad da, ing disposisyon na ning Ginoo, nano, idalayo kay ning demot nga na. Makanitaya pa misip, makanitaya pa mamaralan. Idalayo kay ning demot. Iyabaya-bayan tamo. Potang api abe-abe tano reti, pasalamat tamo at iduang tala. Ipamiyetala karing tao. Nga na. Anti na mo puwaring sasabihan ng Ginoong Yesus karing disipulos na king oras sa itang nangana mo wari, eko agad-agad sasangsing. Eko agad-agad rereklamo. Mamaralan tamo, nga naning Ginoo, magdisposisyon tamo, uling atin tamong agawa, sigurado, nga na po. At kapansin-pansin king ebanghelyo, atin papungtagan, king karelang pengan, ne po. Baliyo po king biyeta mo, at neng kaya tsumuking panlalawe yan Neng kaya at tsumuking panlalawe mo, ikang tao, ne po. At tsumuke ka, nung magreklamo ka, at yun mo ka nung sahingsing ka. At yun mo ka nung magdabog ka. Aga nakakya mo po yung meto nga kayabeng paring, meto nga kapadada pare. Medyo at yun po king mga nung magkamaliya mong mga 20 or 21 years neng pari ini. Minsan may papagkwentuhan kami kayong pare. Kay ba't nga nang may miro, nga na po ni, nga nangamong, kaya kaming kapatid ng pare. Ako nga na, inyang balo kong mimipis na ako buwak. At makakalbo na ako, may insecure ko, nga na. Sasayingsing na ako, nga na. Na po kano agyong marap karing tao, uling mimipis nebok, ang kaking may kalbo na. Inyang mumuna nga na, makanita ako, masayingsing ko, nga na po, hindi nga patada pare, kaya bing pare. Pero ngening kalbo na ako, nga na. Mas ikit kong bendisyon pa ka na ako, ing milyaring pa nga kalbo ko, nga na. Bakit nga na? Kasi ako tipid king shampoo, nga na. Na ako mag-shampoo, sabunya mo ing gagamitan ko. Nga na po. At sumo king panlalawe tamo. Anting tao. Simpliya mo po ing paganakana. Ning mipas siya ebanghelyo king balang metong kaya katamo. Tamo masayingsing anting tao. Tamo mareklamo. Lawan tamo ing sariling kalam at bendisyon tamo. Talakad kangan po. Kapatading Ginoo, gagampanana, ing mala ning Eukaristiya, aldoldo ba napagkaluba na katamo king tinape ning biye. Mitmong kasalpantayanan king kayang kayapan, maraptangi ni Kaya para king pamangailangan na ning mabilog a Santa Iglesia at ning meto yato. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo saupan mula, lalo na, ring mayayalipit at magkasakit. Ulitan niya po. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayalipit at magkasakit. Para king banal ng Iglesia ng Diyos, maging tanda ni saning kapag sadyan, at kaya panalob ng Diyos karing sablang tao, kapamila taning kayang pamanaral at ding dapat ng mayap, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayalipit at magkasakit. Para ka ring pamuntok ning kaya katang bansa,
makabuklat la sa alub tanggap, king lunos na't pakaluluning Ginoo, at king keyang kabyasnan, ban in ke katang bansa, agad ng akamtan, ing kapayapan at kaunlaran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sauban mo lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Para ka ring kalulu at daranok, aranasan da sana, ing miglagro ning pamiparakal, karing tinape, kapamilataning kaya pandalub, munye at sumao, ding Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sauban mo lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Para king katang parokya, ding kayang galame, angeni magmasusi, king Eucharistia, alalasanang sagkul matanggap, king alanganggang bangketi kambening Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sauban mo lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Tala mo po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Erika, Mail Pamintuan, ating familia Manapol. At para king anibersaryo ng kebaitan dari Clarence Miguel Yabut at Abigail Tayag. Para king especially intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Catherine Ann Dimitui, familia ng Ernesto Go, Catherine Jimenez at Caroline Gimotea. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, dari Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglaw, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Lilia Haliare, Emilio Guevara, Mario Pasion, Violeta Reyes, Jericho at KZ Singian, Toy Singka, Ryan Yap, Braz Salazar, Lizzie Viray, Familia Tolentino, Daiko Tolentino, Melisa Villanueva, Eunice Canlas, Cinderain Chua, Violeta Reyes at ding sablang kapatatang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ning banalay espiritu king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong meyango na biye, lalong-lalo na di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Jameline Miranda, Marcelo, Dolores, Roman, Maria Corazon Bursena de Leon, Carmelita de Jesus, Rodolfo Paborito Sr., Susan, Jose, Ryan Joseph Basa, Romeo, Irene Soriano, Philip Rivera, Resita Guanlao Pineda, Oscar at Rodelia Franco, Temuji de la Cruz, at ding sablang kaladwak in purgatorio, adeta nga ng makaga nakapakarela, ipanalangin dala king Ginoo. Ginoo, sa upan mula, lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Ngayon ipuadwan tayong sarilitang kapagnasan. O Ginoo, pakabsyan mo kami, king tinapening kay kangamano, at king Eucharistia. Ipagkalog mo ing manatili kay sanang tatanggap king kay kang kayapan at grasya, ikang mabibiyet magari, manggaman king alang-angga. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, yung meto si kluban uli ng kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka.
Tinapin bungo ning gabun at pipagalan ng tao para kay kami magawang tinapin ng biya. Mipuri ay Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ning meto sikluban uli ning kay kang kayapan, ting kami tingalak kayang pangmikeka. Alak kay bat king ubas at pipagalan ng tao para kay kami magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ay Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ipang mayupayang tato. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king apuri at ikaligaya ni kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, king kay kang pakalulu, tanggapan mo sana reting kay kami ngayon. Kapamilataning pamisulusulo ni king Eucharistia, lalo minaman sana nga pakyabutan, ing may biyebye kami king luguda papasyag me. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili yake kayo, At kay kon timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan daying ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Kingaldong iti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalanangga mong tangka king kaligtasan, at pepakit me bilang insalaring sablang tao. Ngening ligaya na sinlagbusal mi, binayo ming ketawan king alangangga ng larawan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami king alamtok ng dangpamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yatu, king kaya kang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapala ing daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo ipay kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayo yami daon ko sang lud king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwa na yung galis, masibayang pepasalamat kay ka, at binyan ng galis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung galis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangeni gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyapli ng bebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco, o kay kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, i Pasiano, ing kay kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari.
Ganakan mula naman ding kabatad ming pepaynawan at manenayang subling niya, ading sablang meyahu na biye, lalong-lalo na, ring anak mong Dinorma at Maria Corazon. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king be alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, o kaya kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutuka gumning banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Amen, amen, amen. Ngani po, ang timong anak ng inampun, kay katamong maganakang Gino, maus tamong ngani kaya, karingamanong tiro na kay katamong. Ibami at chubanwa, misamban, yaing lagyo mo. Datangin ka, yarian mo, mi pamintuan, inglod mo ketisu, lipantiban, nuami pamintuan, inglod mo, ingkakanan mi, King Aldo, ibie mo ke kami, King Aldo ngeni, ampoy patawad mo ke kami, ning salami ke ka, anting pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke paisaol king tukso, nune ikapuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka, timurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayo nga. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kay katamong mayap at maganakang Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikyas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Antipona para king pamakinabang. Ing Diyos ligura na katamong emunano, inyape paralane ing sarili ng anak, king wangis ning makasalanan alaman. Palakad po. Manalangin tamo. O Diyos ay bami kaniting Eucharistia, tatagkilan mo ring biyeme, papanatilyan mo sanang mabiye ing lugod mo karing puso me, ban maging karapat dapat kami keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natiliya kaya kayo, At keka ang at timurin. bendisyonan ako nga ni Diyos, mayo payang tuto, king lagyo ng ipa, ang boning anak, ang boning banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa, miyampang na, umena ko nga ngeni, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po. Maya pabengi po mong among.